the celebration of love. And it's the spirit of giving without a thought of getting, which makes the whole world enjoy and wait for the season. For this reason, we are glad to host this event in this institution, for its purpose is to tell God is love and we are all children of God. Yes, dear friends, a very warm good morning to you all. I'm so glad to see your angelic faces on this special day of ours. And I'm encouraged a lot, for you have left many things behind and have come to witness God's love. For we are all here on this earth for a moment to play well our assigned role in the great plan of God. At last, this beautiful day has arrived in our hand. Coming to the point, before going any further, I am delighted to thank the presence of the personality that hardly need any introduction. It is none other than Sadhananjay Dominic Devarma, Tripura Public Service Commission member, as our chief guest. He is well-known figure to all of us. What I have learned about him is, though he did not become religious or diocesan priest, he is an apostle and great missionary in the eyes of public. He reaches out to the different villages, especially to the poor, every year without any fail, to do charity work. He purchases with his own personal pocket money the clothes and other materials which he distributes to the needy. This act of kindness is called Christmas and Santa Claus, and is he here with us today. He is also concerned about our poor infrastructure of school and hostel. He keeps inquiring about our struggles. On this special day, we are privileged to have you, sir. Thank you for accepting our invitation. It's so kind of you. Now may I request the Sheila Rani to honor sir. Come, Lord Jesus, come. Come and be born in our heart. Come live, come well, in us Emmanuel. Come and be born in our heart. Your people are waiting. Your people are waiting. Your people are waiting for your Lord. Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come and be born in our heart. Come live, come well, in us Emmanuel. Come and be born in our heart. Your people are longing. Your people are longing. Your people are longing for you, Lord. Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come and be born in our heart. Come live, come well, in us Emmanuel. Come and be born in our heart. Your people are ready. Your people are ready. Your people are ready for you, Lord. Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come and be born in our heart. Come live, come well, in us Emmanuel. Come and be born in our heart. Come and be born in our heart. Thank you so much, dear students, for your melancholy voice. Now let us welcome the group of students for their performance of drama of Birth of Jesus. So let us all put our hands together for them. Come on.
celebrations, 22nd December 2021. Here we bring you a wonderful story of Jesus' birth, the Son of God, who is born today of the Virgin Mary to save us from our sins. It had been over 2000 years since the last Old Testament prophets have spoken. Everyone was looking for the coming of the Messiah, the King of Israel, who would deliver his people from sin. Even the wicked King Herod's advisors knew about this news of his coming. Here we come. The birth of Jesus Christ. About 2000 years ago, in the town of Nazareth, lived a young Jewish woman named Mary, who was very kind to others and loved God very much. She was engaged to Joseph, who was a carpenter. One day, an angel named Gabriel appeared to Mary and said, "Peace be with you. God has blessed you and pleased with you. Don't be afraid. God has found favor with you. You will have baby boy and you will name him Jesus." I am confused. I am not married. How can I have a baby? The Holy Spirit will perform a miracle and your baby will be called the Son of God. I am the Lord's servant and I hope everything you are saying will come true. God is pleased with the lowly and humble, and so he found worthy person to be born to this world, that is, through Mary. Devout little girl Mary delights in the plan of God and says, "Yes, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you have said." And then she magnifies the Lord. प्रभु
Listen, listen, listen. One official acclamation from Emperor Caesar. All the people of Israel will return to the town of their birth to register for census. Mary and her husband Joseph had to travel to the city of Bethlehem to register their name according to the order of Roman Empire Caesar Augustus. When Joseph and Mary went to Bethlehem, there was no place for them to stay because the inn was already full. No place, go away. No place, go away. Yes, may I help you? We are very tired, may we have a place to rest tonight? Sorry, the inn is full. Wait. Will you mind staying in a stable which is behind the inn? Thank you so much, you are so kind. Joseph and Mary spent the night in stable, a place where animals were kept, and there Jesus was born. Good news from heaven. The angels bring glad tidings to the earth, they sing. To us, this night a child is given. To crown us with the joy of heaven is the message of Christmas, waves over this world. For this reason, the shepherds passed message to one another and hurried to witness newborn Christ the Lord. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good news from heaven. The angels bring glad tidings to the earth, they sing.
To us, this night a child is given. To crown us with the joy of heaven is the message of Christmas, waves over this world. For this reason, the shepherds passed message to one another and hurried to witness newborn Christ the Lord. Namaste.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding.
nasibing salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabali konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Iko nasibing salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabali konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Nasiting salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabayo konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Iko nasiting salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabayo konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Hai bayi suko nopsawi sabayana Sini sukai disuno nopsawi masalayana Hai bayi suko nopsawi abalayana Ini hai masalong disema sengkolayana Ozadu tong tong manisa Ozadu tong manisa Ozadu tong tong manisa Ozadu tong manisa Iko nasiking salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabayo konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Iko nasiking salkabayo at utirisin sa wikayka Betlehem ni buwan mo salkabayo konega Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Disuno kuluna ni paleka Disuno yasana ni paleka Susah
Aw, chini live mana nai nai ke, jeng agi boro tongmani, pia jeng tabu boro sokai ke, agi jeng kai tono manya pro, jeng kemai tongmani, pia tabuk jeng kubuno manui, jeng tabu yokani lama sokai ke. Abono elam bago jeng noskawo, John Simeni kot makaham, berem char, betang thamseniyo, norok kubuno sai manai. Hake a kubuno norok no phiawnai aw jeng saiman kha jisu se kubuni phadi jengbo a kubuno chini khorang mai ke salaye Ozadu tini nishalo Ozadu tini nishalo Ozadu tini nishalo baksa yapri thansa han baksa yapri thansa kese sansa sapaira ayule saiza bi paira kese sansa sapaira ayule saiza bi paira kaituni ko bai himai kaituni ko bai tongai kubuye sunge tongai kubuye sunge himge Kubushe sino piona Kubushe sino matanga Kubushe
suno piona kubuse suno matana orang sarai singler sama orang sarai kubuina sana orang sarai singler sama orang sarai kubuina sana Ozadu tini shalom Ozadu tini shalom Ozadu tini shalom Ozadu tini shalom Habaksa Engkesi sengsa sapaina Ayule sajari paina Engkesi sengsa sapaina Ayule sajari paina Kaituni kompai himai Kaituni kompai tongai Kubuye sunge tongai Kubuye sunge himge Kubuse sungno piona Kubuse sungno matanga Kubuse sungno piona Kubuse sungno matana Orang sarai singler sama Orang sarai kubuina sana Orang sarai singler sama Orang sarai kubuina sana Ozadu tini shalom 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 Ambai Rumkata Tuluno Coming to my Christmas wishes, I want to say thank you, Sister Triveni, Head Mistress of Olivefield Holy Cross High School, Thamboy. Sister Narayana, Sister Sylvia of the school, and senior citizen of the Thamboy village, Saptakumar Zamadia, who is after sitting here. Saptam, one of the key person of the village and of the school, all the guardians, and the students present here. I want to thankful. I express my gratefulness to Sister Triveni because of her I am here today. I want to say to Sister Triveni, the students of Holy Cross School Thamboy are safe at her. And I repeat, the students who are saved by the hands of Sister Triveni. Belaina Hambai, Christmas, since our Jotan is like Kotor event. Also, I am the Jotan Kotor event at Christmas. Christmas, Ba Chiri Tong Thokma, Kaksangma, Taisini Lag Mana Taisi Kata Almiki Fikiru. Tangi Blaki Namari Hindebo, Christmas the Bishing Day, the Sunsa, Bathangzago, Santin Luka.
2000 years ni sigang Osentara Christ je family borok ni peke kaito soyong sunsa tahun salatu pri babak no samne kaito borok ni peke suno muthamna ni bagi abra ke tamo abra ke borok kirimani tangu abra tamo kirisan thainya kiru tini paaf ni bagi sin kiru sumsomna kiru thainya na kiru abri bagai suncara kaito thainya na ka borok ngai bini thaimana abono karon bini purpose abono no borok sia u Christmas message no borok manya Christmas tahu sana abono borok sia o kono joto borok ni khabono tono nangu o Christmas ni kong ka abu cake sana ni ongthong ni musana ni abu simia bini kothoma je kotor je khawon ar ni jabungkai abono sinar bagai senjata no kha kosomai kha bemak kranai bong ka kaitor ni bini kaisa plain nubono sun bini kaisa samung kotor bagi ni si wancuk jaksen sasna pun si borok kamai khangka borok thainya nangka eden thapre thaiplongko adom ba ibe sumjoko kusumul pore borok ma thikya o borok taisa kathang khaibirani taisa eden thaiplong taisa tukthani eden garden taisa sintar kifil tunani bagai amna bin play bone bagi bo borok sakatamo prophet rohoka diari rohoka tai kabang baraza rohoka tampai bini kom no saklanya ni bagai bini akop tamo isaya nanti ko saka isaya puru saka oh pai mani pari 700 year saka isaya saklai ka isaya saat isaya der ni saat ni chot saka bo ang borok horoksa sikla kethamni bising tikai rohor nai boy Immanuel hunjak nai Immanuel mane tamo borok kaitor borok bai tanggu aro sibia bo Isaya noy de tuyothan theke bo ang aro posaka aro tam saka bo mar pasun charo je himnai bororo bor pohor koto kaisa nunai a pohor je kethui rong ni samlebo tongnai bor be kaisa koto pohor bor a pohor nutnai Isaya je samane 700 years sekang Bethlehem bo Jesus যখন আসে ফেকা বড় গঙ্গই আপনার নবীর প্রফেসি ফুলফিল হন বলতে সাকলাই মানে বিনি কুবুই ক সরাই কে নাম ফেকা কুফর নাম ফেকা Bethlehem bo David ni kamisan kesam kamisan ko Jesus যখন ভাই আসে ফেকা মেরিন নকলি খায় আপনার নবীর প্রফেসি বসামানে নাম ফেকা ও আসে খাসাল 700 years ha borok ke beto poito kai ke bo poito kai kitu kai to job komrika Isaya ne bisinti bo saklai ka sudu Isaya ne bisinti ya kebang ma tiar ngi saklai ka Abraham ne bisinti ke bo samai narakmani ha Abraham baron itu aron bisinti ke bo samai narakmani ha dini bisinti ke Abraham ang baron tai Isaya mathapinna Dini bangsa bangana asing panthara tuijiram ni je hasim no lakai manai nokhata ni athu korina je lakai manai bos simisi ke bola kai manai kare bola kai manai bos simisi sirani ni bangsa busur ko dini ti ang aimon bangsa sarabano samsara bo hamare tuban Abraham ni simi apro to kaita samani au busur busur ka Abu pray 2000 years Christ himan sekan Abraham ni simi poro 3 generation thangwa ka
tin chodong various generation before se Christ of Egyptian. Abraham by David. Abraham received David received 14 generation. David ni hoite Babylonian je thangmani. David ni hoite je Babylonian exile. Babylonian exile kita mo Babylon no Israel no tai isa kita das mangmani kai isa selan ngit lam thangmani Israel ni hoite borna taisa Babylon no tai isa kai ta punishment ni mani abot tot boso Babylonian exile ni hoite Jesus haimane ja asai mani Bethlehem mo abu priya to tai isa to generation 14 generation egg is 14 ta kai asu generation pore kai to sin ha Babylon no exile mani bufuru Babylon chals mani Christ of heaven price hoise bosan sika kai Jacob sanero kanadi kok sanero kai kok ka sadao jaga naro promothani kok sanero promothani O the Christ family hoise bosor agena Babylon exile ika bosu ni pare bini kok bomara sunsani ke borna mara sunsani ke boropina kon mari kintu je diari bisiti saka a diari ko bini kok bosbaya o Abraham ni sibi Christ family saka o almost 1000 bosoro oro koto sumsuk laika koto bini kerang subaika koto kai to mani angka koto bo boi thaiya koto nono saya ni saya bini subanya lagi no mathamai sia roka lok kaha pesaka lok ni dei ni 10 থেকে 14 বছর যেদিন Bethlehem যখন Christ भयो मेरा मरना इनो सका ताई किरिदी मतम नॉर्मली वही खरकसा मतंगैसा तिरिन हर दाउटी कामसा Bethlehem आसे है बहुत तो भरमर खाफान सरन नाय जत वर्ण सुमचन हिते फेक नाय देबी धने अब लाई के खाफन मन को तांगी ताके दिहिनसा सवारी काकिन सवारी जों किरिबा तंगो थैनो किरिना सुमचन किरिबा ओ किरिमा नांगि आताय जे बन पयटक लायनाय नों जे सा सुमचन नों बेनि थानि सुमचन ससाखा नों जेनि लाखमा मानखा नों ताय थैनानि नांगिया ओ कक थाइसेना सानानि बागै उसु thousands and thousands years आ ककनो भरनि बुखाव सुन्तुनि मैया आ ककनो सुन्तुनि जत भरनि बुखाव रिमैया नों ताय थैनानिया नों ताय किरना नांगिया जिसुनो जे मानखा नों खावनि खाव जखन जिसु आसायखा नि खाव जिसु आसायखायनो नों ताय थैना नांगिया क्रिसमास ओ क्रिसमास जिसुनि जे काइटोनि जे प्रेम काइटोनि जे पर्पस अब पाइथेको बिनि पर्पस पुर पाइनाय काइटोनि सामु पुर पाइनाय ताई सब नखासाकाति थापिनाय हा बिनि प्रोफेसी बल Bethlehem आसायनाय अब नांखा अब फुलफिल अब के पयटे प्रथम हजार बছর ताई कैसे प्रोफेसी दंगो सब सका Isaiah bono Emmanuel nge bofainai o Isaiah saka boro Isaiah 66 ha Isaiah 66 bote saka bono theke sob bishoy bo ta Isaiah singsara phaipi nani kopno saka ha bo sibia gabang maderi Isaiah 66
বিনি 15 থেকে 24 আর 29 থেকে 31 দানিয়েল সবাইকে সামনে দানিয়েল 12 chapter 12 verse 4 verse 12 থেকে 13 Gospel of Matthew Saint Matthew Bosaka 24 minit ko ni Matthew Saka mini Gospel of Kaham ni Saka 15 থেকে 24 Kaham pe Bosaka bin second coming kopno Mark Saka Gospel of Mark 13 chapter ni 24 থেকে 27 Luke Saka mini 21 chapter ni 25 থেকে 28 और सीमित है क्या Acts of Apostle 11 ni Acts of Apostle chapter 1 ni 11 को साका 25 फिर kopno और बताइए क्या को Revelation chapter ni 19 ni Revelation chapter 19 16 থেকে 15 থেকে 16 15 16 17 18 कहाँ bisa kata apa Revelation 20 1 থেকে 15 Revelation 21 4 ও যত জায়গা না বিনি সেকেন্ড কাবিনি কম কहाँ bisa bisa বরফ বিনি খাওয়া আমি শেষ তো নিয়া ক্রিসমাস খাইও না কিন্তু বিনি সেকেন্ড কাবিনি তামং নাই আবো তুমি নিম খাও সাইবি হানকাই নন খ্রিস্ট নিন খাওয়া সাইয়াকো Jesus Christ নিন খাওয়া সাইয়াকো নন তুমি যদি আপনি সিয়াং কারণ ini God's plan by purpose Christmas sebenarnya Christmas potai saya ke bhaiya kajane ke bo bhaiya bo jot keringi no khuma se bhaiya bo ha Mary bhai joseph ta kare और क्या कुछ का तैयार हो रहा हो आप करेंगे ऑक्टी को कैसे है कि खरगोश है कि कैसे फेंके उनमें रहेगा कैसे फेंके इन सेकंड कमिंग को बाकी फेंक जाता है सेकंड कमिंग को बाकी फेंक नहीं नौकासा का तो और एक फूल कहीं फेंक दो सचिन से आन ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से राइट यार हम लिखो सका और बसा तर बुर सका और कहाँ उनके शका को पेन को अपना सेकंड कमिंग बाय जीसस आसे बे उस सेकंड कमिंग में लिंक में है काय आपने मंजुई में है काय जों ख्रिस्टान तो पर आप बहुत तो बदिस आप तो आप में नहा सकती है फिर वो ये बोल को खवा के नहीं और धीरे क्रिसमस फेब्रुआरी के बताबो वर्ण खवा के नहीं फेंका वर्ण पाप तो खवा के नहीं फेंका आप चांस करिए आपको आप चांस करिए आपको उस कदर और तुम सुनाई फिर याद सिया गया से बिनी कॉप खनाया बिनी कॉप ती तो या बो हर नित्य यो था से बिनी कॉप मारे ना जे तमाई बो बोय बाक्सा बिनी खाओ आज को सब तो बिनी खाओ आहो सब तो नहीं जब कुटी कुटी बरफ आकर बिसिन थाका तीजा बाक्सा में आकर खाई लिया मानो थाका जो तो बासा नहीं जे आकर थोनाई हो बासा नहीं जे सोचक नहीं हो बासा नहीं डिफरेंस तो बासा ना वो जे सोचक का समुद्र कलाई ठीक है तेल तीसरा कलाई ठीक है हो बासा नहीं itu bisa नहीं तमो जे और फेंक नहीं नंदो कई तो फिर जना को सिनाई की ini sungsan joto sabuna poka hampai tanai oh kayak ini ya kan tong yang si bisa ke sab donai bro sen kurus bro je bor sinia bor kai darin bania bro yak sab aros second day tai se thipi nei baro aros apur kar ke tai bat apur tai se thipi nai apur no hor ne hoslai thanai hor ne hoslai जैसे समुद्र तो इसे नुबो आ समुद्र तो है काय the lake of fire in the Bible आपनो अर्थ है जो ताई जैसे और कोई मने आज अगर तोमरा सा रहो आप गुफुरुम नहीं वो आ साल
ke mo sa ki amoy nang tama kay dai dia ma tong lai bu tam ning kai su diari sai thang amoy ya Christ was hayam bin bu ku saka o pa ni ko no ak sai thaka gospel Matthew ni 24 लोग ने 21 आप ने 13 पुरस्कार कर Christ bin bu ku saka ताई आप उनसे देव नौर शिशु की हिंदी बताम के क्या बॉस्टन सामने तीन दिन थोड़ी पास एक नौकर साथ पासे ठंडा आप उन पर बताम सका बो सेंट जॉन बिनी खासु तक सच्चा बिनी 12 जन निविशन परसा बिनी साइग्री बोलो बताम सका रेवलेशन जब फुनो बुजामनी चैप्टर ओ फुनो बुजामनी चैप्टर रो बताम सका आप फुनो बुजामनी चैप्टर रो सका Bini February ko no Revelation 19 Revelation 20 Revelation 21 cha ko phanya ni kono srai ki saka don sin dai ko por khana ka no Patmos ni kaisa Iceland to Greeks kano o Patmos Iceland no jokhon bini sagri John no jokhon romboi jokhon aro jel patako ni todas mane khai to lo पाथर को मातो नास मया आ समय बड़ भूमिका बो आ समय बिनि साकरी जन्म भूमिका जे रेवलेशन ना बारे करते के ताम भूमिका बबाई फैनाय नखा साकते जे पार्टी फैनाय कारण जों जाना बुस थाना आरो भूमिका आरो बतेबो सराय सराय साका बजाकन फैनाय जेरुसालेम नै बिनि कैपिटल सिटी ताबो अमेरिका नि कैपिटल के बजाका Taba America ni capital ni Washington, China ni capital Beijing, India ni capital Delhi. No prime minister, no president tolak secara American president tolak, China ni president tolak, prime minister India tolak, prime minister Pakistan tolak. Jono tolak, kono sebagai Kristen. Jono prime minister or president kono Kristen tolak. Bini capital baru. Jerusalem bini eternal capital. Bini capital Jerusalem bini eternal capital. Mothimena ke prithvi ni तीन बागे एक बार बोलो तीन ठाना ऐसे असंभव। ज़ारा कथां तो नहीं, बहुत बोलो नूंग नहीं बोले तो नहीं, अप्रो बोली चलते हैं। ज़ारा अप्रो सुनसाने वो पॉसिबल तो तक इन ग्राफ से भी निशान तांगे, जो तो लोग दुनिया पता है तक जखनार बिसार से संगने आसमय नबो वो बसाका जगावा रेवलेशन ने एकोज निचारो आसाका आप्रो से बनी मौकों ने मुक्ति बनाई हाँ जो तो सुनसान मौकों ने मुक्ति आसाओ से बनाई आसाओ के काम से नहीं एडेन फाइट लोगों को जेतों मनी आगे वो एबी में आता वो एडेन फाइट लोग किबिल पैसे नहीं आप्रो से जेतों नहीं एडेन फाइट लोग नहीं कुछ मसाला आरो से बाइबल उसको शेयर सुनी क्रिसमस शेयर सुनी आरो से शेयर सुनी नहीं आपने बागे जे खातां खाजा के चेतों नहीं जे बनो नाशिंग तो नहीं बनो बिन फाइमानो तो नाशिंग तो नहीं से नाशिंग तो हिम्मत तामो नाशिंग तो मुका आपनो से बाको सकन आहार तंगरी ऊपर प्राइड आ नाशिंग तो मन आबुसी वो नाशिंग तो मन निम खावन नं चौबे हंगाई बिना फाइमाने सेकेंड कमी बांग ताबुं नहीं बिन खावा तो नहीं बाक्स ऑफिसर नहीं बाक्स साधारण बरो बिना हाव आरो बरो नं ताब खावा संबे हंगाई यीशु क्रिस्ट ने खावा से ये क्रिसमस जीसस और नाम थका जतन न पाए जतन फुं कहम Pulyanya ang sini Holy Cross ni je salok tongai corona pula sikang thanks onai. First of all, I would like to thank our Holy Cross principal, especially Sister Triveni, Sister Sylvia, Sister Silarani, and Sister Sila
because they give us to speak few words. That's why I thanks to them, and I, on behalf of School Managing Committee, would like to thank all guardians, students, and teachers. To ang borongno balai ke hambai maru, jengno mahake school kaham rawoi sini serayonam permani pangai, tai ang teiba hambai maya pangai tini sini thaniwo, sini okra sar Donanjoy Depormano, tai sini oronio tonggu, sini dasopto. Borok jotane oroni borokne ang bahayne orobai school ba kerengjakne hoyto onek guardian oro kota kota tomai ro samayana ang kisi sal ro saikna ro je tami bangai borok oro kerengjak abongke sini sardonam joy bahayne sini Holy Cross School ni teacher tongmani. Te sini das sabto bahayne aro Holy Cross School ni teacher tongmani. Boro jotone o school no kaham ke naye sairok no phungi thang karon go. Tabok hoito sini das sabto একজন পলিটিক্যাল লিডার খানা হয়তো চিনি তাবো সারদনম জয় ব আইএস অফিসার রিটায়ারমেন্ট খানা হয়তো আং হেডমাস্টার খানা কিন্তু যতনে আর হলি ক্রস जों फोरोंगै थांजा जोंनि सात्रफोरखौ आंमानो दंगो अनेक बर'नो गथ' थांनायखा जोंनि हलि क्रस स्कुल हयते डक्टर रंनायबो दंगो टीचार नायरावबो दंगो पलिटिकली तमा हाय मिनिस्टार अर्थात प्रेजेंट मिनिस्टार रबो दंगो ओ जोंनि स्कुल हयते फरायथारनाय आबनि बागै ताबो ओ जरा जरा दै जे जोंनि सिस्टार प्रिन्सिपाल अर्थात हेडमिस्ट्रेस तासिनी सिस्टार और फोरोंनाय र ते आनि टीचार र जोंनि अरण्य क्लेमेन्ट दंगो बर'नो बानो जत्ननो आं हामबाय मायाफोर दानि इंके बर'नि अक्लान्त परिश्रम बर'नि सामोन खायमाबाय दिनै जोंनि स्कुल गथ' रुङै दंखा हानि बागै एकटा कल नां सानि मुसुगु जेहेतु जोंनि सार ख्रिस्टमासनि मेसेज सायख्लां थांखा जे स्कुलाव अनेक समायाव जाय रकबाय बा जोंनि गार्जेन रकबाय बा जोंनि टिचार रकबाय अनेक किसु सब जरा जराव अनेक किसु मान प्लिज आंनि गार्जेन आं सानि मुसुगु किन्तु अनेक किसु माने बोलते विभिन्न रकम मान तामने के बर गोबांमा रनियो जों दंगो गार्जेन दंगो स्टुडेन्ट दंगो ते टिचार दं आबनि बागै अनेक जरा जरावनो जों समस्या बा जंजाल भाई पियाबा ओ जंजालावनो जों जत मिलेगै सालायखांखे मैनेजिंग कमिटी टीचर्स गार्जेन स्टूडेंट के जत मिलेगै जों सालायखांखे लायके जों जेकुनु जंजाल गथ' थानोंथों जों गाहाम खायमोन बा समाधान खायमोन आबनि को कायसा ज्वलंत उदाहरण सायखनानै किछुदिन आगे जोंनि स्कुलाव थांगै रक्षा गार्जेन प्रब्लेम तो बासा खानो थिगनो बथा थांगै जोंनो प्रब्लेम खाय माने समस्या नांगै बे समस्या मोले जोंनो थांगै ताङानि ताइसिबाय बेसिनाय अमाहाके बारबार थाङो किन्तु जों सह्य खाय दं दा हायदांनि बे सागै गाहाम फैनो दं लास्ट पर्यायके तमां थांखा किसुदा टिचारनि बिसिं बाहायनो
kisa abo tomble sore man bilang tomble enggak apa ke kisa problem thaka kamang ko problem kata agi joto problem ka boni dhawal problem thaka abuni bangai sing orek সমস্যা থাকা কারণকে আবার প্রবলেম সমস্যা সমাধান খাইনি কে তো গার্জিয়ান ম্যানেজিং কমিটি স্টুডেন্ট তমলে আবার তৈরি जों ম্যানেজিং কমিটি তৈরি जों ম্যানেজিং কমিটি শাখা ম্যানেজিং কমিটি সং থাঙে আবার সাইখানকেনে তাবকে একদম গাহাম তাবক জোড়া দিতে এই অবহাইকে সমস্যা ফাইবানো जों সমাধান খাইমা বনি বাঙে আং প্রত্যেকটা গার্জেনানো তিনি সানি মুসুগো তাহানিকে অনেক সময় তিনি স্টুডেন্ট ফোনে ক্রিয়েট প্রোগ্রাম ক্রিয়েট খাইমানে বা অনেক সময় তিনি গার্জেন তরফ থেকে খাইমানে তিনি টিচারি তরফ থেকে বলে খাইমানে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি তরফ থেকে মানে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট খাইমানে স্কুল ফিয়াবা আবারও जों যত বিলগে আ সমস্যানো जों সমাধান খাইমানে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট তো খাইয়া কিন্তু বুঝিমানে ফেরিফানে जों প্রবলেম থাকে বুঝিকাতে আবনি বাঙে ভাইদি যে কোনো সমস্যার কারণকে যতন হেল্প খাইলে তাই ভুল দংফানো বনাসন টিচার ফানো ভুল খাইমানো ম্যানেজিং কমিটি ফানো ভুল খাইমানো যে কোনো ভুল খাইমানো আবনি বাঙে जों আ ভুল খাইমানো সংশোধন খানি বাঙে যতন থাঙে जों হেল্প মাখানি টিচারক যদি সহযোগিতা খাই আং কারণকে আরে নিনি গার্জেনক সহযোগিতা খাই আং কারণকে जों কিছুটা স্কুল পরিচালনা খাইনি প্রোগ্রাম আবনি বাঙে যত গার্জেন মতিনি আন খাবাই খুববাই এজ এ ম্যানেজিং কমিটিনি ক্রসা মেম্বার ইংগে যতন কইজাগে সমস্যা ফাইবানো যতন সমস্যা সমাধান খাইনি বাঙে যতন ফাইবাই যাদি আগো ফাইবাই যাদি আনি বাঙে আন তেওইসা যতন হামবাই আফারে স্কুলনি ম্যানেজিং কমিটি তরফ থেকে তিনি সিস্টারনো হামবাই আফারে তিনি ওরা ফাইনে চিনি নগরায় লোকনো ভাইনে তাই চিনি গার্জেন লোকনো ভাইনে তাই বিশেষকে স্টুডেন্ট লোকনো ভাইনে আর হামবাই আফারে আমি কোনো থাকা যতন হামবাই Here we have Santa Claus. Who is Santa Claus? Santa Claus is one who loves unconditionally. The character of Santa Claus is one who gives to others without expecting in return. And so, may I call upon on the stage Sir Dhananjay and all the three school managing committee members to greet our Santa Claus. Please come here. Give a big hand to our special guest. Thank you, Santa Claus, and thank you. Dear parents, kindly don't leave. Kutai Tungu Tathangdi or Kisa Tungu program. Our important announcement Tungu, parents of Nibagai, Unibagai Tathangdi, please. Good morning. Good morning, sir. Okay. So you are happy? Yes. Okay. Sunggu belai kino tongthoka. Pia batamin kai sung specially guest. Sini sar asuk hak sali phai asuk bosor geduk ma norok bai sung bai parents bai tai teacher rok bai tini sini buskango sung face to face malaman bagai belai kono hambai jotono jafa khurub di. Thank you so much. Sini logi sini loge tongo headmaster bonobo sung belai kono hambai mario tamin khai face to face tini sung malai bono botai besa ya fakhrobai lam sung bagai sambai belai khano chini loge to motai kaisa chini khorang joton saimano na chini khorang okay khai chini loge to chini dala koto chini khorang
bobo asuk bini confidence bai bini saksat bai jin buskango asuk sak kolokma youtuber rok no sung belai kono hambai riwo bini bagai bo sung joton ya phoromnai hambai jotono tai bini loge jara guardians rok phainai rok sungbo norok no belai kono hambai riwo asuk program kotor khaimya phano phiaba sung je chuksa students by teacher by chini headmistress by je mansa chung pandal no sunam kha kai chini loge jar workers tongnai ro school no chini pandal no sunamai chung borok no bo pipeline hambai mario okay program to chung bisi duglaya je mansa parents tai student kisa misa refreshment tongo a refreshment no norok gobang rimaya phano je chung chuksa norok no chung ya pharnai kisa joranai singai kha kolok ngai norok chini refreshment no ya sangna bagai chung norok no koyo thiaba chung chini sar good message rikha tanga himalaya joto jor non christian botongo christian botongo thiaba o jaga ni chimi chung onek srum thai tongo asu good message chung kaham tai mangalak chini laibo je mansa bobo sono hurungai kelangka je mansa sengbo sai toknai buskango taibo kaham khai school building students taibo school kolokai high secondary sunamna bagai sung one sugo chini loge loge chini okra rok bo one sugo e era no chung taibo develop khanan bagai teachers also sung je mansa chini student rok no hurungai kelango tini sorate jotono advance Christmas happy Christmas. Okay, thank you so much. Ini jorote belegno program paitha. Thank you, sir. Chimney School ni program grand success ong money thma. Chimney School o 208 students tongo. 208 students jotono program o tongo. This is great success of the school. 208 students. 200 students, all of them were part of the program. That is the great success of the school. So I want to congratulate our teachers and all of you, dear students and parents, for your cooperation and support. Thank you. May I request Sheila to take the guest inside for light refreshment. Thank you.